Perezida w'umuryango wa Rayon Sports yaganiriye n'abakinnyi batandukanye ba Rayon Sports mu muhuro, ndetse kandi uyu muhuro ukaba wabayemo ibintu byinshi ndetse ufatirwamo n'ibyemezo bikomeye cyane. Hariho ibyemezo bikomeje kuvugwa hirya no hino ko ikipe ya Rayon Sports uko yari imeze mbere atakiri uko imeze. Ni byinshi bikomeje kwibazwa ku bakinnyi ba Rayon Sports ndetse no mu buyobozi, dore yuko uyu perezida Bwana Tadeo yatanze ubutumwa bukomeye cyane ku bakunzi ba Rayon Sports, ndetse agira n'icyo asezeranya abakunzi ba Rayon Sports. Turaza kwinjira mu bakinnyi mondani. Ese mu kipe yacu ya Rayon Sports byifashe bite? Ese imyiteguro y'umukino uraza kuba urayihuza n'ikipe ya Rutsiro byifashe bite? Ese ni abahe bakinnyi baraza kuba bakwinjira mu kibuga? Ese koko inshundura biteguye kuba bazisetsa? Ibyo byose turaza tubirebere hamwe gatanu kuri gatanu. Turaza kandi kwinjira mu makuru y'uko ikipe ya Rayon Sports nyuma y'uko ibonye ko umusore wayo Fanganye akomeje kuba mu mvune, avuze yuko barimo bashaka uburyo yasimburwa bakamushakira umusimbura, dore yuko Abedi Biramahire Christopher adahagije, akwiye kubona undi musimbura. Ndetse kandi turaza kwinjira mu makuru y'uko bakunze kwita Ombolenga Fitina ubu ngubu ari mu muryango usohoka mu ikipe ya Rayon Sports, ngo ikipe ya APR FC iramushaka nyuma y'uko yerekanye amarira ye n'agahinda ke ko yababajwe no kuba yaravuye muri iyi kipe ya APR FC. Ni Kigali One ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha mu makuru ya siporo. Wibuka kudushyigikira ukanda subscribe, ndetse kandi ukibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo utajucikanwa n'amakuru y'imikino tugenda tubategurira umunsi ku munsi. Perezida w'umuryango wa Rayon Sports Bwana Tadeo yaganiriye n'abakinnyi ndetse n'abayobozi, bakoze umuhuro ukomeye cyane nyuma y'uko imyitozo irangijwe. Barimo bitoza kugira ngo bazarebe ko hagira icyazava mu mukino wa Rutsiro. Ikipe ya Rayon Sports imyitwarire yayo muri shampiyona ni imyitwarire myiza rwose, ikomeje gushimisha abakunzi bayo, nubwo igikombe cyatakaye cy'amahoro, ariko iki gikombe cya shampiyona cyo gutakara ni ibintu bigoranye cyane, kuko ubuyobozi bwa Rayon Sports ndetse n'abakinnyi muri rusange bakaniye ko iki gikombe cya shampiyona kigomba kuja mu ikipe ya Rayon Sports. Ikipe ya APR FC ikomeje gushyira igitutu ku bakinnyi, dore yuko ubu ngubu yakinye n'ikipe ya Marine, ariko bikaza kurangira ikipe ya Marine bayemeje. Ariko nyamara mu makuru twabashije kuba twamenya nuko iyi kipe ya APR FC iri gukora ibishoboka byose kugira ngo n'iki gikombe cya shampiyona kizaze mu kipe yabo, kite kuzinjira mu kipe ya Rayon Sports, ngo kuko n'akayabo k'amafaranga bari kugatanga kugira ngo ikipe ya Rayon Sports tazagira igikombe na kimwe itwara. Ikipe ya Rayon Sports ikwiye guhaguruka ikavana amaboko mu mfuka, kuko igihe adiveriseri yakaniye ndetse kandi akomeje gutanga n'umufungo hirya no hino mu makipe agiye atandukanye kugira ngo babashe kuba bayihereza umwanya ngo itsinde. Iyi kipe ya Rayon Sports irasabwa ibintu byinshi, ndetse kandi irasabwa gushyira hamwe bakitonda, ndetse bakamenya ko ikibajanye mu kibuga ari ugusetsa inshundura. Iyi kipe ya Rayon Sports rwose ibintu biri kugenda neza, abakinnyi bo bameze neza, ndetse line up zo nk'ibisanzwe murabizi ko Mediani yo nani yayindi, ariko umutoza Rwaka Claude yari yakoze ikosa rikomeye cyane yibagirwamo Sefu, ariko ubu ngubu Sefu akazaba abanza mu kibuga ku mukino uzayihuza n'ikipe ya Rutsiro. Perezida w'umuryango wa Rayon Sports arahamagarira abakunzi ba Rayon Sports
kuzaza gushyigikira ikipe yabo n'umurindi mwinshi kugira ngo bayereke ko bayiri inyuma, ubundi barebe ibyo iraza gukorera amakipe, kuko umurindi ni uwa mbere. Ikipe kuba umukinnyi yakina ariko nta murindi ari kumva inyuma, ni akanyamuneza kaza kuboneka. Impamvu rero iyo perezida wa Rayon Sport ashishikariza abafana ba Rayon Sport kuzagura tike ngo muze murebe match, aho uwo bakunze kwita Ombolenga Fitina nyuma y'uko akomeje gutaka cyane avuga yuko yababajwe no kuba yaravuye mu ikipe ya APR FC. Uyu nguyu Ombolenga avuga yuko ashaka kwigendera mu ikipe ya APR FC, dore yuko mu makuru twamenye nuko yabashije kuganirizwa n'abakunzi ba APR FC ndetse n'umwe ushinzwe kuzana abakinnyi ba APR, ndetse kandi bivuga yuko uyu mukinnyi azagenda n'akabuza, kuko nta mutego iyi kipe ya Rayon Sport yamutega kugira ngo abure kuba yagenda. Ariko nubwo yagenda, ikipe ya Rayon Sport izakomeza ari Rayon Sport, kandi tuzakomeza dushaka n'abandi bakinnyi bamurenze, kuko siwe uwa mbere urenze, kuko n'aba Faringanye twari dufite abakinnyi bakomeye cyane, kandi abakinnyi dukunda nabo rwose twarabatakaje kuba